Union Minister Prakash Javadekar pati si Minister Nongtong Biren ani luchinduna ahumlak suba malem gi yoga gi numit nasi Manipur sparks na pangtukre. Art and Culture Department nasi han leram mamong gi top anoba system amada purit na ba government na honari hana Minister Elzen Tukmar pongdokre. I'm going to take my local WOI singing Mateng Pang and about Legal Assistant Establishment Office Tama, sing my own the High Court Complex to Hangdok Ray. Amasung Kuday Kulenda, Narang Hinsagi Togok Toki Bado, Laxin Nam Cray, Makatan and Tok, the Togok Sing Tok about CRPC section Samani Kumari, comes in Cray. Mayam kurumzari adom ne yang bir impact news ni ayokram somendron hojik pungza sabab ge maroi ba pausing miyam da pijari ngasi malempur gi oina international yoga day haina palan tauri manipur gi oina sungasi state ki thakta international yoga day gi thoram kumbal lampak indoor stadium da Union Human Resource Development Minister Prakash Javadekar madi si Minister Nongtong Biren amade miyoisa kyana saruk yara duna pangthokre thoram adu mari lenana Union Minister Prakash Javadekar na miyoiba amana ana ek yaudana haksang phana lainuna bagi pambai ama oidaba yoga malem na khudol tamkhiba asimak laibak asigi khwaidagi sawa khudol amani fongdoki Sahi omgi mamangda laibak asigi Prime Minister Narendra Modi na United Nations ta June kunmatho yasibu malem gi yoga gi numit oina pangthok pina naba Purpose Taukiba Amade, Malim Gelebak Sam Humputrana, support Torakiba Asima Lebak Asigi, Soap Power Gi Kudamni. Ngaside International Yoga Day as India Kaktanatra Malim Gelebak Sam Mariputrada, Yoga Gesazil Totana Numidasibu Palan Tauri Hana, Union Minister Sinamakatara Fongdoki. Yoga is a way of life. Yoga is simple exercise which keeps your body, mind in tone and in peace. And therefore he proposed that world should celebrate this as International Yoga Day on 21st June. And for the first time, 170 countries supported the move within 100 days and this was declared as an International Yoga Day. That's a big victory for India. It's India's soft power. Ngasi ke thoram adu mari lena Chief Minister Nongtong Biren na santi ke pautak pi ba yoga ke sazel bu malemas leirba miyam na pam na launarak pa madi sanarak pa se Prime Minister Narendra Modi na miyam tam khudol ne yoga ke sazel asina miyoiba amabu masamu fana thamduna afaw akal khalanduna malemas nungsi sanaba madi santi purna bagi pautak piri malem pum gi oina pangthok nariba International Yoga Day asda lamdamas leirba mipum khudimang na saruk yaduna lamdamas hena nungaiba madi santi leiba mapam ohelasi hana Chief Minister Nongtong Birena appeal tauki Ngasigi Thoramada Health Minister Elzen Kumar, Forest and Environment Minister T.A. Syam Kumar, Social Welfare Minister Nemcha Kipjen, IFCD Minister Letpao Haukif Yauna, Parliamentary Secretary Singh, MLA, Chief Secretary, DGP, Civil Amadi Police Kimakok Tombu Official Kiana Saruk Yaki. Ngasigi Thoramadu, Directorate of Health Services, National Health Mission, Directorate of Ayush Amadi, Department of Youth Affairs and Sports Sinduna, Pangto Kibane. It is a contribution to the world by our Honorable Prime Minister to resort and have peace in the world. Yamna maruoiba Prithivida Santi leitro matamda Irangana thalaba matamda dungba nauna nipam ka thola kana Bharat tagi Shri Modi ji eva Prime Minister ka thola kana Prithivida United Nation gi level da suma yoga si Prithivi sin thungna thandokna United Nation yahandana tawai sa it is a great contribution of the nations. Malem gi ahum suba yoga numit ki thoram Kumal Lampak Sports Complex ki fencing hall da su pangthoki thoram adu Bharat Swabhiman Trust Patanjali Yoga Samiti Mahila Patanjali Yoga Samiti Yuv Bharat amasung Patanjali Kisan Seva Samiti Manipur sinduna pangthoki bane Kumal Lampak Laiba Youth Affairs and Sports ki Bal Vavan Multipurpose Hall dasu yoga ki numit pangthoki Krida Bharati Manipur Prant na sindra pangthoki ba thoramadu da angang naha amasung al kyana saruk yaki
Kumal Lampak Main Stadium Campus Labor Sports Authority of India Sai SAG Center Infal Dasu Yoga Ginumit Pangtoki Thormasiga Marilena Center Asida Sai Asigi Metang Kundagi Tham Chumna Satarapa Yoga Training Program Lucian Biki Thoromam Su Pangtoki Center Asigi Course of the Sanaro Singna Yoga Demonstration Su Utki. Ahum Laksuba International Yoga Day Manipur ke first ever ground dasu CON Herozit na luchingduna officers sing amadi personnel sing na yoga gi haksang sajal tawduna thauramasi ki palan pangthoki. Nehru Yuba Kendra Sangathan Manipur Amade Manipur University and in a Kusamnaduna Manipur University ke Centenary Hall dasu yoga ki thauram pangthoki. Thauramas da tongan by school college sing dagi lakpa mahiro sing yauna lanai miyo kiana saruk yaraduna yoga ki sajal sing tauki. Indeed, this is a typical form of exercise that will benefit health surely. People around Manipur University and Nehru Yuva Kendra Sangathan is aware of this health benefit. As a Minister of Youth Affairs and Sports, I would like to introduce to all youth centers in every nook and corner of Manipur to do yoga and to benefit for health. World Yoga Day ki thauram Bishnupur District ki wena sumafam kyada paksana pangthokre Korifaba Indoor Hall Nambol Oinam Thambal Mari College Royal Academy Oinam Amade Bishnupur ki Kiam Sanglen the Pangthoki. Imphal East District ki Khongman Zone 3 de leba Yunako School ki Mahiroi Singh amadi Oza Singh na International Yoga Day ki thauram pangthokre hena cherol amada khangalakli. Churachandpur ki oinasu district asigi Army Battalion Center ani amadi headquarter Veng Khugadam amadi Mual Khoi de leba BSF STC da Malemgi Yoga Ginumit Palan Pangthoki. Numida Segansi Singmairongi ISBT dasu Pangthoki Thoramadu Vera Vidya Yog Sansta Manipur Kwantha Alub Nasindana Pangthoki Bane. Hairok Part 3 Ngarautel Community Hall dasu Malemgi Yoga Ginumit Pangthoki. Thauramadu Kha Manipur Yoga and Nature Cure Kaksing Sado Social Action Development Organization Hairok Amadi Nehru Yuba Kendra Thaubal na Khusam Naduna Pangthoki Bane. Thaubal District Tongan Mafam Sing the Sungasi Malemgi Yoga Ginumit Pangthoki. District Asig Mapung Thauram Thaubala Chobo Multipurpose Hall the Pangthoki, Thauramadu Central Council of Research in Yoga and Naturopathy, Ministry of Ayush, Government of India, Lamzing Makada, KZ Enterprises Thaubal Mela Ground, Sinduna Pangthoki Bane. Prajapita Brahmakumaris Manipuna Susinduna Malemgi Yoga Ginumit Kamari Lenana. Santi ki khongchara machat kre lona numidasi ki thauram amasu kwakaitel moirang purel leiba Prajapita Brahmakumaris Ishwarya Biswavidyalaya pangthoki. Malim ki pangthokpa yoga numit thauram ngasi Manipur ki tongan mafam sing dasu pangthoki yoga hariba sajel makhal ase sang naina sanarabadi aikhoi mioibagi nungpan pukning wakalamadi thawai ga haksanga lainarba mari ase khangnan ba lambi amasu oiri asigumba
Sajel Makalasi Malem Pumbada Sana Naba Amadi Tungda Lakadaba Asan Yang Amagalona India Prime Minister Narendra Modi na English Singani Taramarigi September Kuntareta Pangto Kiba Humpumapan Suba United Nations ki General Assembly da Malim gi oina jun kunma thoyasi yoga gi numit haina lauthok pinana haiza kiba wafam ado United Nations ki General Assembly in Singani Taramari gi December tarama thoida yenaba mata yaudna jun kunma thoyasi bu Malim gi oina yoga gi numit oiragani haina lauthok kibani Asugubun Mirasi Saruka Moidangasi Imphal West District ki Avar Swabiman Trust Amade Patanjali Yoga Committee and in a Sindona Hirangoi Tong the Labor Social Workers Club ki Multi-Purpose Hall the Su Mui Sahum Kulom Sarugya Raduna Pangtoki Manipur Legislative Assembly ki Speaker Y. Kem Sanam the club as ki President S. Evol Lamade Lamdamasiki Masaknara Bamio Kanangasi Pangtoki Patoramanda Sarugya ki Yoga Gnumit Kamari Lenana, Guinness World All Record Attempt Toba Largest Diabetes Awareness Lesson Mangasi Pangtokre, Thoramasi SVYA Gimiang Makada Yoga Training and Research Center, Manipur Sinduna, Tagyal Pataleba, Sai NERC Indoor Hall the Pangtokibane, Punamio Sanipanrum, Sarugyakiba, Guinness All Record Attempt Toba Largest Diabetes Awareness Lesson Duda Dr. Achobuna Diabetes ki matang the minute nifu mangarom gi oigadaba wafam kaya miyam the thamki Large Diabetes Awareness Lesson hariba program masi All India gi oina matam amatu da tominabagi program ni hariba program si koina Guinness Book of World Record masi handaki attempt tawjabane adu masi gi je koina sorana All India gi oina mi 40,000 muk attend to gane na haibagi asatok jari lana na koi Manipur gi su yoga training and research center Manipur na silanga ga SPSA gi makha da hariba program se sathajabane Art and Culture Department ase hana leramba mong gi top pano system amada purakna na bahotnari masidamiam na mateng pangbiu haina Art and Culture Minister Elzen Kumana Fongdokre wafam ase All Manipur Music Association amadi Siri Bal Mukund Dev Music College na sindurang ase Palace Compound leba lamyan basanglen na pangtokiba World Music Day 2017 gi thoramda Fongdokibane Thoramada Athoy Mitung Len on Sarugyakiba Art and Culture Minister Elzen Tukuman High Apikpa Department Oibamadi Sentang Yamna Tada the Bamaramna Department as the Labor Officers sing Atoba Department sing the setting before Gimami Tai Loinana Art and Culture Gimaru Oibasi Ningtina Kang the Bamaramna Mamang the Palambalanga Department as the Apikpa Sentang Kaitharambani Fongdoki Maka Taraduna, House Pali Langagasi, Tahum Rom Tamak Faba the Ngari Bamaramna, Department of the Karikari Toba Yaba Madi Awadapal, Yangsin Bada, Matamkara Sankigani, Adu Matamkaragi Matunda, Art and Culture Department as an over system Mamad Lakman about Honaragani had a Fondoki. Art and Culture Kailigan have to come out of it. When a moon tie over me, is a good, very philosopher, or rather in a prudent Menamatona. But certainly inquisitive mind, Yema Targadi, art and culture, Yauri or Bakali, you didn't say, come no one it takes time. See how important it is. I'm sorry. But importance come to the Ragaman Sakala, budget, Pisapina Yatan. The how do you talk about Maori? Every politician, Mayam the Kuba Kurkushi, Mayam Paris, Wangam, Bakuis. The Kuba Kurk, Namagine, and Habi Kamata Culture University, Millinge, Mayam Kuba Kure cover the Yare, photo Yare Wangam. I think film industry chapter the beginning have a manga, Tambira made. A chobo question mark, Nathan Gotamis. Zain Manipur Dance Academy Madi
Gitanjali Performing Group of Art and Music Imphal nasu puna khusam naduna numida sei pangthoki ZN Manipur Dance Academy gi Priyo Gopal Sana Auditorium ne pangthoki ba thawramada Works CAF amadi IPR gi Commissioner K Radha Kumar ZN Manipur Dance Academy gi Vice Chairman Professor Ais Tombi yauna zagoi isai gi lamda thawai yauzaba miyo kyana saruk yaki ngasi gi thawramada ku mari lenana K Radha Kumar na lamda masi goi ba isai singna Nokcho leba ki oiba itil sanglak liba si yengsin matam oire fongdoki lamda masi goi bi saibu matam masi ki mirol na laub ngamdaba madi mapal dagi sangslak liba itil asi dagi ngak thamnan naba khanaba matam oire hena K Radha Kumar na makha taki ngasi ki thoramad ko mari lenana ZN Manipur Dance Academy madi Gitanjali Performing Group of Art and Music ki mahiro singna zagoi ise ki thoram kya su utki National Food Security Act Makata Konthojam Assembly Constituency ki sing Lokthokharga Miam the Yenthokitra sing Marilena Singna Single Lakre Assembly Constituency ki Oina Hokibasahi English Singani Tarataruki April, May, June Namadi August ki AAY card pipe sing sing Yenthokitaba Madi Sahi Adumaki September, October, November, December ki sing Miam the Yenthoktabadagi House Assembly Constituency ki MLA Oriba Dr. Sapam Ranjana Tigat Lubada sing ado godown the Singthokraba Kangbangam Lakibani Lenana sing Singthokraga Miam the Yenthoktabasiki Matanga Transport Contractor ki Kutanga Hanagi Nomini Agent Singamadi Tongan Tongan Marilena Mio Singa Wadi Sanar Batunda Tamagi Oina Sing Quintal Lissingam Satruk Yankai Singala Kibani Ngasi Konthojam the Leba MLA Dr. Sapam Ranjan Giyumda Assembly Constituency Sigi Fair Price of Agent Singa Paumi Singa Unabada Agent Oedibala Chombam Bikram Kumar na Fondor Kibada Konthojam Assembly Constituency ki oina saliba sahi asigi April sung May thagi sing amadi SK Oil sing Miam the matam san yenthokre June thagi su athu matam the yenthok lagani loinana singalak liba hana lauthok lamba sing asisu Miam the yenthok naba same sare hana Fondoraki Napsagi sing si ekoi September, October, November, December 2016 amadi January, February, March 2017 priority amadi AY card pibing sing si godown dagi singthokragasu card pibing di yenthokide kendra segi nauna karakpa MLA Dr. Sapam Ranjan na mari lenaba singa chechang yengba thigatpa amadi cheng si godown dagi lokthokre public tadi yen gide haibagi chapchaba praman si leira matungda mari lenam singa phaminar matungda Yana Babu Makada sing Singacherge, Hibitagi, Ahanba Wena, Mangriba Tasing Manunda, Tamagi sing, Quintel Lishamaga, Chatruku Yankasi, Aquagi Mail Single Pere, Single Labor Posi, Aquagi MLA representative, MLA transport connector, Mailinaba, agency, Makoinani and Hibitare. Manipur Government ke Department of Personal and Administrative Reforms Personal Division athokpa chirola magi matung ina State Ayush ki officer oediba Dr. A Guneshwar Sharma na Ayush Manipur gi Director in charge oina makataba order mathoktre fauba khudakta gi thaupu ba haure hari Nongmagi afang Surga Chara Taliba, Lare Ibung Amada, Kangaudana, Amata Yauzaba Machanupagi, Kidney, Animag, Yarakta Badagi, Lying Bahonabada, Mama Mapagi, Matau, Hiding I later and Nuaita Mawangamane. Hiramasada Impact News ki Akanaba reporter. Hainabalay, Mamana Chagada Fauba Machada Pizaning Heman Kiduna, Yanungaki Kotoklaga Pizay. Hariba Wafamasi, Kitni Yadabaki Layong Namaram Oidaga, Gadi Toklagadaba Kangriba Tingo Manoski Mafam Dade, Janana Toklare. Bisnupur District Ki Utlaw Awang Lekai Dagi, Chahi Kulgohumdoi Kaktangariba Manos, Pick
ꯄꯤꯛꯂꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯡꯐꯨꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯃꯥꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯥꯔꯠꯁꯇ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯖꯔꯛꯈꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯖꯦꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕꯤꯈꯤ ꯃꯅꯣꯖ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯈꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯠꯆꯜꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯁꯨꯄꯔ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯦꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯃꯦꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯈꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯗ ꯔꯤꯝꯁꯀ ꯄꯣꯔꯣꯡꯄꯥꯠꯀ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯄꯥꯏꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯕꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯡꯐꯝꯁꯦ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯤꯕꯤꯕꯗ ꯁꯤꯡꯉꯩꯗꯤ ꯄꯤꯌꯦꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯅꯥꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯗꯥꯏꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯅꯣꯖꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯈꯔ ꯐꯒꯠꯂꯕꯁꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯐꯒꯠꯂꯛꯅꯅꯕ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯗꯣꯅꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯀꯌా ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯔꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯅꯣꯖꯀꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯊꯤꯉꯣꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯁꯨꯁꯤꯂꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯊꯤꯉꯣꯝ ꯏꯅꯥꯎꯕ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯣꯖꯀ ꯆꯥꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯗꯣꯅꯔꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ प्राइवेट हॉस्पिटल की डॉक्टर सिंह मनोज की अपोक्पीदगी किडनी ट्रांसप्लांट तौनब ऑपरेशन की मतम फाउबा लेपख्रे अदुबु हाइरिब ऑपरेशन असी तौननब सेल कया अमा चंगदौरी मनोज की अपोक्पा इनाउबना खंगना चानबा सिंगदगी अपुंग सेल पुदुना अमदी मसागी इंखोल फाउबा योंथोकलग ऑपरेशन की दमक सेल थमजरबसु नोंगमनोंबगी डायलाइसिस अमदी हिदाक लांगतकता चंग सेल न हेमन खिदुना ऑपरेशन तौबा ngamloidra haibagi chingnabasu leitabanate अवाबू खम थेंगबनी आई करीमता लेती डॉक्टरना ट्रांसप्लांट तौब यारोयना सिदा हाय आइदी खंगदमने सीजेजे अरो सीजदे यौरकांददी अखोयदा तौब यारे ग्वाहाटीदे तौब यारे हाइबिरकपजे हानिंगा लेतन हराउगी अदुबु हराउरगजु आइगिदी करीमता लेजदबनीना आइन हाय कया अमु चंगदगी इसागी ट्रांसप्लांट तौबसिदा हांगो मतमजिदा अस अदुदी आइना फजना तानारगेना आइना तानम मतमजा आइदी करीम लेते आइगी लेजरिबा हिंगोनजे सिमक थादोक्तोइनेना आई हाइजेबा मनोज की अपोक्पी सिलानसु पातकी nga फादुना मचागी डायलाइसिस तौननब सेल खरत ओइरबसु फंगननब होतरी नाकलमरमदा मनोज की मचल नुपी न फी सादुना युंगी चाखुम मै मुत्तनबसु मसागी लाइरिक तमना तमना अहिंग नुंथिल खाइदना होतरी मचाना हानगी महुक्सागी पुंसीदा हलक्तुना पुंसीगी ओइबा थौदांग कया लौब मिकुप अदुने मनोज की अपोक्पी सिलाना ngairibasi आई किडनी नाम से इसाद हापगा इसाना हराउना हिंजबा आई हिंगनी हुजिक्ति इमादगी पार्ट अमा लौरगा अदगिदी आइन हजि खंजरिसि अदगी फारबा मतुंगदा पुंसिना लोंग लाइफ ओइराबा नंगना मियम ओइना चलाबा मतमदुदा अवाना कयागी मतेंग पांगे हाइना आइन ममाम ओइना खंजगी लोइना लोइना आई इसामक्सु अदुमा लैतबा लाइरबा कयादा आइगुमना वारंगनिको खन आइगी ngamjaba लेजबा खरजि आई पांगथोगे हाइना हुजिबु आइगी वाखन ममाम ओइना आई लेपसरी अदुबु इनाउबदी मागी मचानुपा मनोजबु हिंगलबदी महाक सीखिबदा करिसु खंद्रे हाइहोरे इंपैक्ट न्यूज की दमा पाउदम जरिबा रुबेन साइखोम बिसोरजेट नांगमैराकपम अमदी खाइदेम चेंटसेट उतलौ मतंग स्वाइदा ब्रेक केमलौजके मणिपुर मदे मालेंगी तोंगान तोंगान ई पाउ सिंगल लोइनना अखोई ब्रेक तगी amna थुना हंजरके इंपैक्ट न्यूज बु मिगेंग तादन लेबियो ब्रेक की मतुंगदा मयाम बहुमना तराम नोक्चरी लोइनना बुलेटिन से मखाता पाउ सिंग मियाम द पिजरी आइन गो बतेंगबांग लौगदब मियोय सिंग मतेंग पांगननबा लीगल असिस्टेंस एस्टाब्लिशमेंट ऑफिस अमा सिंगमैरोंग दलैबा हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स हांगदोखरे ऑफिस अदु हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स लेबा मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ऑफिस का थंगनब बिल्डिंग दा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की जस्टिस के.एस. नोबिन सिंह हांगदोखी लीगल असिस्टेंस एस्टाब्लिशमेंट अदो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पाउताक मतुंग इना मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दा हांगदोखी बनै ngasi hangdoki ba establishment asina sel tum gi fibam sadabadagi ain gi mateng lawba ngamdaba myoy singda ain gi oy mateng lawnanabagi wa tanaba fangan ga dawri case thengnari ba myoy singna so establishment asida phone natraga email gi khuthangda case ki maram khangba yaragani legal assistance establishment asida mateng lawning ba myoy singna toll free number 180034533814 natraga 038524
94222971 natraga 9436239666 ta phone tawraga wa tanab yagani loinana laemasla@gmail.com da mail thaduna khangningba amadi hangningwa wafamsing hangba yagani hari. Said Madhumangal Foundation SMF na sinduna ngasi noma gi oiba legal awareness program ama longmai none bazar pangthokre thoramadu Supreme Court ki advocate S Biswajit Singh amade Imphal West ki legal aid council Kaisam Dhane Singh resource person Singh oina sarugya ki thoramadu ko mari lenana public interest litigation National Food Security Act amade Prime Minister Ujwala scheme gi matangda kanarabu wafam kya phongdoki. Tengnopal district ki manung chanba khudai khulenda ngarang hingsa gi thodok thokibadu laksin mangam kre thodok thokhom da thobal commando gi team amana yengsin maga loinana mafamadu ngak sendu na laikre lamgi matang da sayet na laibadagi ngarang khul ani gi marakta hingsa gi thodok thoknuna mioi mari sokibaga loinana yum manga maina sa kibani ngarang thok kiba thodok adugi pau fangbadagi Tengnopal gi DC amade machi gi SDO Tengnopal gi SP Yaripok gi SDPO thobal commando gi OC Thobal PS yawba team ama mafamadu sangsinduna phibam yengshin ki team aduna makha taba irang thoktana bagidama ahingsu pangak senduna laiki irang makha tana thoktana ba mafamadu CRPC gi section samani fu mari salai kre irang thokiba khul animakta Manipur Rifles natraga IRB gi team ama thamlagani hari. Imphal West Commando na KCP People's War Group ki overground thabak taw miyo yama farba miyo do Imphal East ki manung chanba Brahmapur thanga pat mapal dagi aribam Rikesh Sharma sai kunmari apok Sara Chandrani Imphal West Police ki additional SP Operation Dr. S Ibom cha ki miyang makada Commando Operation OCP achobuna luchingba team amana mayum dagi ngase yopung mari makhai taba matamda fa kibane Faraba request ki kapa yariba maru ani yawba .32 ki pistol lama KCP People's War Group ka pau pauna na ba contact number mari ID card amasung mobile phone ama fangki request asi mathoi alias thoi luwang koba amagi makhada thabak tawbani loinana sale demand tawbada senaba misakni hari. Thasi ki kunda akak naba pau fangmada ki Yaripok Police Station ki personal singna Yaripok Bisnu Nahada asat awok sing sek tawbada KCP Maoist ki member ni haiba miyo yama fare hari farba miyo edudi sarangpat mayai lekai dagi sorok haibam Somokanta Singh sai kuntra taret apok palai khidraba S Lokhon Singh ni Yaripok Police Station na case ama chathaduna makata na thigat pagi thabak sathari hana Police Department ki PRO na thok pachiro lamada khangalakli Gangpokpi District Talaiba State Government ka su taunariba KNF ki Nathejang KM-tagi Kuntranipan Saba Assam Rifles Samsung State Force na fakiba KNF ki kadar kuntaru condition amata yauduna thadorok haiduna wakat mifam satakrai wakat mifam adu kuki inpi amasung district adu dalaiba tongan civil society organization singa pun sinduna Brigadier Thomas Ground da satakibani Wakat mifam loi singna withdraw FIR against KNF leaders. They are our leaders as well. UPF or KNF are not jihadis haibana chingba play card kya sijinaki. Wakan mifam lower bamatung the Kangpokpi DC da memorandum masupishin ki wakan mifam loi singna government asina cookie singi thaza bamanghan lehana maral sibagi mathakta tripartite political dialogue ki entity ama oiriba loop asigi fara bakadar singi mathakta paliba church singsu handokada bani hari.
Handicap Development Foundation sahi mari gi mamang gi piduna lakpa post matric merit scholarship handak sahi gi oina handak ta haido khiba class 10 examination da sada yankhai da gi tadana fanglakpa disabled oiba mahiro singna sagobon tera pukri mapal da leiba SD Foundation da ki form lawrab yagani haina serol amada khangalakli form thabagi aroiba matam July mangane loinana form pisin bagi aroiba matam na July tara mangani haina serol asida palakli Cabinet Famduna Requisite Qualification Scale Fanglaba Oza listing ama chatret marifutarupu amukhana regular tahana narba waref lograbsu thabakta onthok tabagi mayokta sidriba forward Kuthang Sarahian bagi kongjang sanction ba haukre All Manipur Elementary School Teachers Association gi miyang makhada hariba Sarahian bagi kongjang ngasidagi Koyathong Pukri achoba community hall da ozanupa mangamudi ozanupi ahumna haukibani Manipur lengang na tham kiba thazaba thabak to onthok pidre fabu khutang sarahin bagi kongjang sanction kigane masi fawda lengak na tumina laisilabade hena kanma kongjang sing sanction na basem sare hana association sig general secretary CH Santakumar na fongdorakli tha tara hena toro phangdabagi hana laiba adugumba ase ekoi state cabinet na decision lobikre nami yankhai mangani surabo bhawda state cabinet ki thabak ase government ki executive sing order on thokpirak tabase masidagi kitang ekoi penja dabadagi ekoi ki khongjang ase there is no any alternative way to agitate in this forum aduna upai leraktra dana ekoina sidri bhawba jara henbagi khongjang ase sangjala kan ta tabirakadra loinana oja singa waba se ekoi redress tobigadra haidana ekoi changjin jabani Mahai marong matau karam thagadagi amasung pothok karam hengal hangadagi habigi matang da nongmagi oiba cropping system based training program ama ngasi None district manung chanalaiba Khumzi Bazar community hall pangthokre Ministry of Agriculture and Farmer Welfare Government of India Department of Agriculture Government of Manipur amasung Khumzi area Farmer Association ga khusamna duna thauramadu sathakibani Thauramadu Saruyakiba, Directorate of Agriculture, Government of Manipur ki Director PS Rajendro na Fongdo Kibada, None Awang Khul de Leriba, Mafam Sing Ase, Zoom Cultivation Pangtok Bagi Tabak Sata Nai Adobo, Yariba Makai Sing the Haudiba Upami Sing Yan Tatpigan Uhana, Kunza Sing the Apple Tauki. India government na Lomi Sing Kedamak Paikalakpa Yaifa Taurang Sing Sarukam Oina, Kisan Credit Card na, Banki Kodang da, Sen Giting Bank Kaya Piri, Hadibakana Sing Ase, Lamdamadagi, Lomi Sing da, Fangangani Habigit Hazabasu Tamki. Taurango Mari Lenena, Wangang by the Tamelong Assembly Constituency, MLA Samuel Zendai, the Fondo Kibada, Noneam Sung Tamelong District Ase, Lau Singu Taubada, Isingi Awat Laite, Izay Irang Barakam Sung Makruturel Laibana, Lau Singu Taubada, Potok Yamna Lahenba Yab Mapam Amani, Fondoki. Tauramadu Mari Lenena, Tila Kaptok Naba Stray Care Marumsu. Khul giluching basing the yentoki loina National Food Security Mission gi makada sahi asigoina Khumzi area gi low pari tarada thaki batampa fogi cluster demonstration su udki Agriculture ge yielding se depend to busi kadai digi depend to bono ising se kadai digi phangadori bono izai lere ko irang leijare barak leijare makru leijare masi hairiba importance oiba turen mari asina I bu fit to be eba. Manipur ki damak darkar laibase. I koi ching mi ojar basu. I koi Manipur macha ama oibagi maram ojana. Masi thogat lau sang u bagi production asida. I koi su contribution pipam to e haibasi. Wakalon de sang che. Hojik ching da thaba ya ba crop si kwai phabasi maize ga hawai makhal ani si sing da maximum si ai tongning e khara. Ano masi yari gai di farmer si individual farmer lanai gi natta makhara ga lam masu bu leiraga di. Farmers Club ngasi semiba koi farmer club se sungba farmer club sigi kuthangda ekoi yari ke koi masi activities sing pakhana ba honage adra masi maru darkar leba sit sing je ekoi ai free to pina ba honage ba Higher Secondary Improvement Examination 2017 Thagda Mairo Singi Center Sing Lautok Lahana Council of Higher Secondary Education Manipur na Tokachero Lamada Kangalakli Varatiya Janata Yuva Morcha BJYM Manipur Pradesh na Sindhuna Yuva Sammelan Kam Meritorious Award Yenthokpugi Thaurumama Pangthokre Thaurumadungasi Sandal District Headquarters ki Indoor Stadium na Pangthoki
Hantak mitop miansa singna uhaywai da chemical seasoner maga marilena city police na fakrab mitop miansa ani ki mathakta lengak na sab action lokhatna na Democratic Students Alliance of Manipur desam na chiro lamada appeal tawrakli loinana lamdamas leidaba state food testing lef asi matam ga chunana sab saba mathau tawhana ba lengak na honna na basu zero lesna makata na palakli Khetrigau Semgat Sagat Apun Balub KSSAL Infal Isna Sinduna Hantak Board of Secondary Education Manipur Made Council of Higher Secondary Education Manipur na Loba Examination Singda Makok Matang Tarak Sing Okpagi Thormu Mangasi Thambal Kong Sabal Lekai Leba Nungthil Saibi Community Hall the Pangthokre Thormada Khetrigau ki MLS Wariba Mahut ki Parliamentary Secretary Nakwam Indrajit na Phongdo Kibada Khetrigau Kendra ki Manungda Bosem Madi Kosim na Loba Makha tarakpa examination singda position 1 dagi 5 forward the chanma ngamba singda graduate forward lem larik taman gani fongdoki How Kibazun ki tang mapanda Council of Higher Secondary Education Manipur na fam kiba mifam ki resolution ki batong ina class 12 ki history subject ki syllabus amasung question paper ki mawong English ngani tara ni pan gi session dagi hong laga ni hana council asin thok pa role lamada khangalakli Lions Club of Imphal linkhat ki bagi Golden Jubilee Thorum hayeng Imphal Hotel da pangthok lagani Manipur Press Club ta pami singa unaba mada district 322 DG past district governor Lion Hawam Manikumar na Fongdo Kibada Hariba Golden Jubilee ki Thauramasi Sahi Amasumna Pangthokani Club Asigi senior most Lion member Anida Ikai Kumna Utuna Lifetime Achievement Award Lanthokani Loinana Lion Ama Non Lion Mapan past district governor past cabinet secretary past cabinet treasurer Mariamade past president Taranipanda Ikai Kumna Utkani Hari Haujik Sanabaki Pauda, Kulumdoi Suba, El Sangita Devi Memorial First Division Football League Tournament, Ngasi Awang Sengmai Deleba, SKYC ki Sanabunda, Pangtok Pahau Krehari, Ngasi Football League Asik An Metamada, Sai RC Tagel na Wafa Wango Panzil Ahumamada Maiti Piki, Mesas the Maipa Kraba, Sai RC Tagel ki Sanaroi, TH Rose na Panjil Ani, Loinana. Zev Ringam na Panjil Amagachanki, Imphal West District Football Association ki biyang makha da pangthok liba football league asida team nipa na saruk yari thasiki kulhum doida football tournament asiki makha tab match ani sanaragani hana association asiki assistant general secretary na thokpa chiro lamada khangalakli LSK Kankut Wangoi Humpunito Suba Sarchur Chansing Knight Commander Star of India Commander British Emperor Memorial League Cum Knockout Open Kang Tournament ki final changkre Manipur Kang Association ki miyang makada Singjamai Kangkut na sinduna Singjamai namar pamlekay daleba Singjamai Kang sangda ngasi sana kiba Kang Tournament asik an semi final ki match samada LSK Kankut Wangoina Nambul Mapal Kankut Puyamna Lakshana Panjal Kuntaruk Tara Nipan Mighty Piram Laga Sathariba Kang Tournament Asigi Final Changmangam Ki Kankut Tara Nitwena Saruk Yadura Me Kuntradagi Sathaba Hokiba Kang Tournament Asigi Anisuba semi final da Singthang Larimi Kankut Nambol Bam Diaramade Singthang Larimi Kankut Nambol Anina Haying Lambatong Nargani Saliba Sahi English Singani Tarat ki Waina Imphal West ki Youth Award Scheme Pinan of Gedamak Marilena Singdagi application Kauri Masigadak Mensilaba form Pisin Bagi Aroiba Matam Zulai Tara Nipane Akupa Marol Gedamak District Youth Affairs and Sports Kumalampaki Kanglaba Yagan Hana Siro Lamada Kangalakli Kunmathoi Suba Sub Junior Voice Inter-District Football Tournament DFA Thobal Mai Pakre All Manipur Football Association ki miyang makada Kumalampak Artificial Turf Ground ngasi sana ki ba tournament asik anishuba mesta DFA Thobal na Thobal amadi Imphal East District Football Association asina anina mes asi thoida ba yade hana akan mamong dalamba taunaki mes asik an ba hap ki taruk suba minita DFA Thobal ki sanaroi En Lenin Chan Kiba Panjal Ado Imphal East District Football Association ki Sanaroi Singna Mes ki api matam handok ngamhok dabadagi mes ase DFA Thobal na Imphal East District Football Association u Panjal ama sinoda mighty bapi ki
टीम तरुक सरु यादुन चथरिब फुटबॉल टूर्नामेंट से हयेंग सानगदब अहुम सुब मैचता DSA कक्सिंग अमदी DSA बिष्णुपुर अनिना लंबा तौनरगनी लाखलिब जुन कुलुमदोइदगी जुलाई 12 फाउबा खुमल लंपाक शूटिंग रेंज कॉम्प्लेक्स ता मणिपुर राइफल एसोसिएशन सिंधुना राइफल अमदी पिस्टन की नन रेसिडेंशियल कोचिंग कैंप मा पांगथोकलगनी हैना सेरोल अमद खंगलकली नाकलमरोमदा राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम गुवाहाटी असम दा लाखलिब अगस्त 19 दगी 19 फाउबा पांगथोकदबा 22nd सब जूनियर 22nd जूनियर अमदी 23rd सीनियर IAKO नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप सरुक यानरब मणिपुर टीम की सेलेक्शन लाखलिब अगस्त अमदा लारिगम अवांग लेकाई कम्युनिटी हॉल पांगथोकलगनी हैना किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ मणिपुर की चेरोल अमदा खंगलकली लोइना मतंग असवादा बुलेटिन असे टेंशन जद्रंग की मांगोइना हेडलाइंस अमोना थमजरी यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर बद चीफ मिनिस्टर नौथोंग बिरेन नाथ लुचिंगदुना अहुमलक सुबा मालेम योग गिलोमीट ngasi मणिपुर स्पार्क सना पांगथोकरे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट से हान लेरम मोंग की टॉप टॉप अनोग सिस्टम मणिपुर नबा गवर्नमेंट होनरी हैना मिनिस्टर एल जयंत कुमार फोंदोकरे आइन की ओइबा तेमांग लौगदब मियोय सिंग की मतेंग पांगनबा लीगल असिस्टेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफिस नमा चिंगमेरोंग दलेबा हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स हांगदोकरे खुदई खुलेंदा गरांग हिंसा की थौदोक थोकी लाक्सिल ngमख्रे मखाताना थोनिंग थौदोक थोकतनबा CRPC की सेक्शन 3 को बड़ी थमजिनख्रे